Babethu phumani ngilambele uhlelo lwamaviki wonke kuza iBhayibheli imphendule. Hamba nabafundisi bami ababili, impofu ezibili, impofu special nokwazi wena uSikhe lo-Obi ngicela bana basibingelele. Siyabonga mfundisi, sanibonani balaleli, siyahlangana njalo uhlelo lwethu kuza iBhayibheli imphendule okhuluma mfundisi umpofu Sikhe. Sanibonani balaleli, siyahlangana njalo kuleli iviki lapho esifunda khona ilizwi likaThixo sindawonye. Sengathi uNkulunkulu angasenzela umusa aqhubeke echasisela asiphe amandla inhlakanipho yokuzwisisa nokuphila ilizwi lakhe. Umfundisi Obi Mpofu, Siyabonga abafundisi ukubalelisabele. Ngingakashibiki abafundisi bami ababili laba umane ukuthi ngiphinde inombolo yocingo 0718444196 uba unombuzo wengeza loba yini ofuna sikusize ngayo. Lokho esikhangela incwadi kaSambulo sesisezikini yayo silanda uyasema phethilweni ayo incwadi kaSambulo njalo silogwalo oluzothe great controversy engilazo kathi seziningi ezesilungu kodwa ukufuna olesindebele ulula kwana lapho sizama ukubana sikuncedise ke jayela ucingo lwakho kuWhatsApp yona le number esiyiphileyo. Bafundisi kasingeneni endabeni yanamhlanje sikhangela uSambulo isahluko sika 8 sithatha endimani lika 10 sisiya ekugcineni kwayo nge 13. Bafundisi Sikhe sincedise kanjalo. Ngiyabonga mfundisi, ngifunda incwadi kaSambulo isahluko ngesika 8 ivesi ngelika 10 siyabonga kwelika 13. iBhayibheli lithi lona ke isithunywa sesithathu salukhalisa uphondo wasokusiwa kuvela ezulwini inkanyezi enkulu ikhanya njengesibane yawela phezulu kwengxenye yesithathu yemifula laphezu kwemithombo yamanzi. Ibizo lenkanyezi lalithiwa ngumhlonyane. Ingxenye yesithathu yamanzi yaba njengomhlonyane labantu abaningi bafa bebulawa ngamanzi ngoba ayesebaba. Isithunywa sesine salukhalisa uphondo wachaywa ingxenye yesithathu yelanga lenyanga lezinkanyezi ukuze kufiphale ingxenye yesithathu yokukhanya kwazo. Kwafiphala ingxenye yesithathu yokukhanya kwemini kanye nokwasebusuku. Verse 13. Nasengikhangela ngezwa ukhozi luphapha emkhathini lukhala ngelizwi elikhulu lisithi, maye 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 kulabo abakhileyo emhlabeni lapho sekukhala impondo ezizakukhaliswa izithunywa ezintathu zokugcina. Siyabonga mfundisi. Mfundisi Obi akusincedise lapha sokunyama. yes, siyabonga. Kuthiwa ukukhulunywa ngani la? Silokhu siqhubeka ngendaba yethu yamacilo ayisikhombisa. Siyakhumbula ukuthi sesike sathinta ukubana icilo leli singathi naluphondo ngamabala amabili. So namhlanje sikhangela icilo lesithathu yikho lapho esikhona lokho esikhuleka njalo sikhumbula ukuthi sakugcizelela ukuthi amacilo la ayisikhombisa yikwalulela ukaNkulunkulu esahlulela abantu abamhlangene. So namhlanje lapha sifisa sikhangele icilo lesithathu ungafunda verse 10 no 11 yikho sithola khona icilo lesithathu ukukhala kokhondo lwesithathu. Lapha nxa uyifunda iBhayibheli ithi yona kwachaywa amanzi kwahlaselwa amanzi. iBhayibheli ithi yona kwawa inkanyezi evela ezulwini ikhanyisa kuthiwa yawela kungxenye yesithathu yemifula lemithombo yamanzi. Inkanyezi leyi iBhayibheli esindebele kuthiwa ngumhlonyane esikhiwa ithi kuthiwa ngowemvelo. So kuthiwa inkanyezi leyi yawela emanzini yachaya amanzi yahlasela indawo ezilamanzi. Kuthiwa amanzi lawa ababa. So yikho esibona laphana kubonakala inkanyezi ewa ivela phezulu isihlasele amanzi ayababa. So icilo lesithathu likhulunywa ngokuhlaselwa kwamanzi luhlaselwa yinkanyezi eyawa ivela ezulwini. Ukuhlaselwa lokhu kwabangela ukuthi amanzi ababe then kwesokusifa abantu abaningi. Siyabonga mfundisi Sikhe sungazama ke kwehlukanisa imbambo lokho ukuthi kuyini lokho inkanyezi esiyaziyo
Umfanekiso yini lesikhulumayo? Ngiyabonga mfundisi, ngizafunda lapha kuJohn 38 verse lika 7. Sichasise ukubana ke iBhayibheli nxa likhuluma ngenkanyezi likhuluma ngani. So uJohn 38 verse lika 7 ithona ke lapho inkanyezi zokusa zahlabelela kanye namadodana bonke kaNkulunkulu ajabula. So sinanzelela ukuthi inkanyezi le imele ingilosi. So bese sinkanyezi imele ingilosi, inkanyezi vele eBhayibhelini zimele ingilosi. Psalm 12 verse lika 4 iyagcizelela futhi khona ukubana ke ingilosi ngomsila wayo yadonsa okwesithathu kwezingilosi. So kakushiwo ingilosi lapha kwezinkanyezi kakushiwo izingilosi. Then bese kuya isihlahla lesi esinechefu esibizwa kuthiwa ngumhlonyane. Isihlahla lesi esinechefu izo sibizwa kuthiwa ngumngqongqo esibulalayo esilungisa ichefu ebulalayo. Yiso ukukhulunywa ngaso lapha lesi sihlahla la. Siyabonga siyakhasa phambili lethemba leso sihlahla. Unjalo mfundisi wami. Siyabonga umfundisi ophiya usithathe ukuthi kwenzakalani emfundeni yamanzi kumeleni ngasifunda sisiya phambili la. Siyabonga, ngithathela umfundisi uSithela phandle. Usesichasisele ukuthi inkanyezi leyi kuthiwa imele ingilosi. Now ingilosi leyi kuthiwa ingilosi efaniswa lapha lomhlonyane, isihlahla esibabayo lesiyitshefu, poison. So sithi ingilosi leyi ingilosi yomnyama. So sinanzelela ukuthi ingilosi leyi okuthiwa ngokwembuti imele uSathane uqobo. Ngoba uSathane nguye obulalayo. Yikho lapha efaniswa kumbe efanekiswa isihlahla esinechefu. So sichasile phezulu manje sathi ingilosi leyi kuthiwa ihlasela indawo zamanzi lapho kulamanzi nemifula lemithombo yamanzi. So so ufake ichefu emthonjeni lapho kulamanzi khona. Siyakwazi ukuthi kuyakwenza emakhaya nxa nomakhelwane lesilwa omunye uyakwazi uhambe usuku ayifaka amanzi emthonjeni womuntu uyabejonga ukuthi abulale umthakathi. So ingilosi leyi umthakathi ngoba ifakela abantu ichefu. Kodwa nje oba sisazi ukuthi sibala incwadi kaSambulo ebhalwe ngemifanekiso. Kanti nxa kuthiwa uSathane ingilosi le ewele ezulwini ufaka ichefu emanzini utshone ngoba lapho akunywa ngamanzi manje awunatha yimfanekiso le. So kumele sikhangele futhi eBhayibhelini sibuze iBhayibheli lisiphendule ukuthi amanzi amele eBhayibhelini because sikudinge kaJesu. So singahamba kuJohane 7 ivesi lika 37 yivesi engaqala ukuyibala lapha. Ithi yona iBhayibheli ngosuku lokugcina usuku olukhulu lomkhosi uJesu wema wamemeza wathi nxa ikhona omileyo kaze kimi anathe. uJesu. So uJesu uthi yena nxa ikhona omileyo kaze kimi anathe. Usithi uJesu lapha uziveza njengamanzi okuphila. Ungabuyela futhi la kuJohane chapter 4 ngale lapho Jesu athola khona umama esikha amanzi emthonjeni. uJesu wamtshela wathi amanzi lawo owakha lapho unganatha uzaphinda wenze njani? Wome. Kodwa unganatha amanzi ayini awuphindi unjani wome futhi ngoba yena uJesu uziveza njengamanzi ani okuphila. So okokuqala sibona lapha ukuthi amanzi amele uJesu uqobo lwakhe onguye ongumniki wempilo. Umuntu angamamukela uyathola impilo engapheli. So nxa kuthiwa inkanyezi leyi esesikuvezile ukuthi nguSathane iwela emanzini, kusho ukuthi lapha nguSathane ehlasela uJesu, kumbe ngithi mina nguSathane ehlasela imfundiso kaJesu, imfundiso yeqiniso, imfundiso enika impilo enjani engapheli. So lapha sibonani nguSathane esebenzisa inkolo zamanga emhlabeni ukuba inkolo lezi zisithe amaqiniso ngoJesu, amaqiniso asindisayo. Yikho kwenzakala lapha kucilongo lesi chapter 50 sikhangele njalo mhlawumbe Isaiah 12 ivesi lika 3 itsho iBhayibheli ithi yona ngakho ngentokozo
lizakukha amanzi emithonjeni yosindiso. Lapha futhi sesinanzelele ukuthi amanzi amele usindiso kumbe okwesingathi ngesikhiwa yi-salvation. So ngezindlela icilongo lesithathu liveza imisebenzi kaSathane eyokuhlasela imfundiso kaJesu. Imisebenzi kaSathane eyokuhlasela icebo losindiso. NguSathane ephikisana nemfundiso eqiniso, imfundiso esindisayo. Yikho kuthiwa wawela emanzini, amanzi enzenjani? Ababa. IBhayibheli ize itshona ngenxa yokubawa kwamanzi abantu abaningi benzenjani? Bafa. So uSathane enyathezela phansi amaqiniso eBhayibheli ukwabangela ukuthi abantu abaningi embalini yebandla bafe befela emnyameni ngoba kusithwe amaqiniso evangeli ngabaqiniso ngoJesu. Siyabonga mfundisi, bonani kuyacaca ukuthi sikhe bonani kuwasobala ngithi. Ngiyabonga, ngiyagcizelela khonokho usanda kukhulunywa ngumfundisi u-OB ukubana ke nxa usisithi thina uSathane wawela emthonjeni yamanzi, sitsho ukuthi imithombo yamanzi le imfundiso sobala yesiKristu ebuya ngoJesu. So yena nxa ewela phezulu kwemithombo yamanzi uletha imfundiso ephikisana lemfundiso eqotho yesiKristu, esebenzisa abafundisi abaletha imfundiso embambene lemfundiso kaJesu. Ikumpostoli Paul nxa ekhuluma ukuthi ngemva kokuhamba kwami ngiyakwazi ukuthi phakathi kwenu kuzavela abantu abazabe befundisa imfundiso enjalo. So uSathane nxa sisithi wawela phezulu kwemithombo yamanzi usebenzisa abantu ukuthi bafundise imfundiso ephambene nemfundiso eBhayibheli. Mfundisi ngingalalela umuntu imali ekhuluma ukuthi uSathane unezikhali kunjalo nasebenza ngazo. Yebo, Ngiyabuza ukuthi wena usebenzisa lawa njengezikhali zakhe kunjalo mfundisi wami. Uvele ungananzelela uNkulunkulu nxa esebenza usebenzisa izikhali abangabantu mina la. NoSathane laye futhi usebenzisa izikhali ezifana nayo. So sokusiya ngokukhetha ukuthi mina ngikhetha ukuba kulolu hlangothi. Ngingamuhlangothini lukaJesu, uJesu uyangisebenzisa ukuthi ukukhanya kwakhe kuhambe emhlabeni. Ngayala ukukhanya kukaJesu sengisehlangothini lukaSathane. Lanxa ngithe ukuthi angikhethanga uhlangothini nalolo, ngiyasengikhetha ukuba sohlangothini olumelana nohlangothi lweqiniso, uhlangothi lukaJesu. Siyabonga mfundisi OB uverse 12 lapha ukhuluma ngani njalo kutshona. Siyabonga. Sesikhangile ucilongo lesithathu la. Khathesi sesiqhubeka siya phambili sesikhangela icilongo lesine. Unanzelele lapho ukuthi uSathane lokho esilwa lapha ezama ukuthi aphikisane noNkulunkulu. Yikho sikubona lapha. So lapha uhlasele imithombo yamanzi. Khathesi ungafunda kuverse 12. iBhayibheli yasitshela ukuthi ingilosi yesine kuthiwa yatshaya icilongo lalo. Kuthiwa isitshaya icilongo lalo, kuthiwa okwesithathu kwelanga kwatshaywa, okwesithathu kwenyanga kwatshaywa, okwesithathu kwezinkanyezi kwatshaywa. Okwesithathu kwakonke lokhu kuthiwa kwaba mnyama. Kuthiwa ingxenye yesithathu yelanga kayizange ikhanye lobusuku labo kwaba njalo. Lapha sibona uSathane esehlasela okukhanyisa okuthiwa ngesikhiwa ngama-luminaries, okugoqela ilanga, inyanga lezinkanyezi. So siyabona lapha kuyahlaselwa futhi khona lokho. So sizawuchasa isiya phambili ukuthi kutshoni xa sikhuluma ukuthi ngale sibone ukuhlaselwa amanzi, kanti sesibona sokuhlaselwa okusikhanyiselayo ilanga lenyanga lenkanyezi. Yilo-ke icilongo elesine. Siyabonga mfundisi, icilongo lesine mfundisi sikhe kuyini lo kutshona ukuhlaselwa kwalokho kukhanyisayo ekhathini phezulu. Ngiyabonga mfundisi, sizafunda encwadini kaMalaki isahluko sesine ivesi lesibili, bese siyafunda kuJohane 8 ivesi lika-12 nelika-9 ivesi nelika-5. So ngiqala kuMalaki 4 ivesi nelika-2. Kodwa kimi ebesaba ibizo lami kuza kuphuma ilanga lokulunga lokusindisa empilweni zalo. Lina lizaphuma liqolotsha njengamathole ephuma esibayeni. So sinanzelela lapha ukubana nxa kukhulunywa ngelanga lokukhanya lapha kukhulunywa ngoJesu nangokwakhe. Nguye olilanga lokukhanya. So nxa kukhulunywa ngokuhlaselwa lapha kwelanga kuhlaselwa uJesu yena uqobo lwakhe. Ungaya kuJohane 8 naye futhi yekela simfunde ukwenze ukuthi sikuxhumanise izinto kwethu
uvumelane iBhayibheli izikhulumele uJohn 8 ivesi lika-12 iBhayibheli lithi lona-ke uJesu wakhuluma nabo futhi wathi mina ngikukhanya komhlaba ongilandelayo kasoze ahambe emnyameni kodwa-ke kuza kuba nokukhanya kokuphila. So-ke kanti le iyaziveza ukuthi uJesu wathi ngeke ukukhanya olandela yena uhamba ngaphi ekukhanyeni kahambi emnyameni. U9 ivesi lika-5 nayo futhi igcizelela izinto ezifana nayo uthena-ke ngisekhona emhlabeni ngikukhanya komhlaba uJesu lo. So-ke ukuhlaselwa kwelanga, ukuhlaselwa kwenyanga nokuhlaselwa kwezinkanyezi lokho okusikhaniselayo ebusuku emini kumele uJesu uqobo lakhe. So-ke lapho ohlaselwayo kanye nguJesu ehlaselwa umsathane oyisitha zethu. Siyabonga mfundisi Ophi khona ngokwengeza khona. Siyabonga. So sizananzelela ukuthi sike sathinta ngamabandla ayisikhombisa emuva ngalo. Sizananzelela ukuthi amacilongo la ayisikhombisa lamabandla ayisikhombisa kuphosa kuhamba konke embalini. Uzananzelela ukuthi sikhangela lapha icilongo lesithathu sinanzelela ukuthi uSathane wahlasela amaqiniso esikuveze ngokuthi wahlasela imithombo yamanzi. So sinanzelela ukuthi ngale embalini yamabandla ayisikhombisa kunebandla lePergamos. Siyabona ukuthi lapha uSathane wayeseqalisa ukungenisa imfundiso yamanga ngaphi ebandleni. Yangena mbijana imfundiso yamanga ebandleni. Then xa usemabandleni ayisikhombisa ngayo ngemva kwebandla lePergamos kwakuye ibandla leThiatira. Yikho lapho uSathane abuya khona manje wasethatha indawo kaJesu. Yikho lapho sesikhona lapha ucilongo elesine. Wayithatha njani indawo kaJesu? Ngokuthi wa-replace wakhipha uJesu endaweni yakhe ngokufaka abapristi ukuthi benze njani bencengele abantu kulokuthi uJesu ube nguye umncengeli onguyedwa omele abantu phambi kukaNkulunkulu. Yikho lapho sibona ukuthi wahlaselwa uJesu onguye olilanga lokulunga. So indawo yakhe uJesu yena oyikukhanya kwezwe yahlaselwa kwaba lomnyama emhlabeni ngenxa yakhe ngoba ngaleso sikhathi kwamiswa abapristi kwaba abantu nxa bengona kumele bahambe kubapristi bayebhadala imali bavume izono zabo kwakubizwa kuthiwa yikuthengiswa kwezithupha zentethelelo. So uJesu wasuswa emehlweni abantu iBhayibheli iyasitshela kubalula phambi uJesu uyikukhanya kwezwe. So nxa ukukhanya kungasuswa kusala kunani kulomnyama. So lapha kucilongo elesine ngokususwa kukaJesu oyikukhanya kwezwe ngokuhlaselwa kwelanga lenyanga lezinkanyezi kwasala sokulomnyama emhlabeni abantu sebevunyiswa izono emuntwini ebantwini abangabapristi kwaba lomnyama omkhulu kuhambelana nebandla leThiatira nayo emabandleni ayisikhombisa. Siyabonga ngithemba ukuthi kuyezwakala kakuhle kodwa nxa emlaleli nje ukubuza ukuthi ngamafitshane singathini kutshoyo khona kukwenzakalayo kimi kudla ngaphi ngaqala kusikhe siyabonga njengomuntu uhlezi lapha kudla ngaphi kwakhona kuthinta ngaphi into ezenzakala embalini pho kulandani. Siyabonga mfundisi. Siyabonga. So njengoba-ke esethini Ophi laphana ukubana-ke lokho kwenzakala kuleli cilongo leli kuhambelana nokwasenzakala ebandleni laseThiatira. Uzananzela ukuthi icilongo leli lalo libuya phakathi laphakathi kwamacilongo ayisikhombisa njengoba ibandla leThiatira lalabuya laphakathi kwamabandla ayisikhombisa. So-ke uzananzela futhi ukuthi kulapho kwaba nemfundiso khona yomnyama ngaleso sikhathi abantu bengaphiwa ithuba lokuthi bafunde iBhayibheli njengoba linjalo. Abantu sebelandela imfundiso yabathungameli lemikhuba yabantu. So uzananzelela ukuthi imbali yona ngokwayo abafundile bathi history will always repeat itself, iyaziphinda imbali. So-ke khonokhu kusikudle ekuthenini indlela yona leyo kwakuhlaselwa ngayo iqiniso abantu bengasafuni ukulandela okuseBhayibhelini belandela imfundiso yabathungameli belandela le mfundiso yabafundisi. Kuzakwenzakala futhi ngezinsuku zokugcina ngoba thina sinezinsuku zokugcina lapho kumele silimuke khona konke esikutshoyo kumele sithi kutsho uNkulunkulu kube lesisekelo sombhalo. Yikho lo hlelo lolu lisithi kuza iBhayibheli lenze njani likuphendule sesikhangele ukuthi konke esikuphilayo lesikwenzayo kakuyami elizwini likaNkulunkulu okuliBhayibheli. Mfundisi singakasuli Ophi ukuyenzakala ukuthi abantu bazama ukudinga igama lokuthi bayadonda ukuzibalela
bese beseyanga kulokho abakuzokhuluma. Bengaba khona abangazukubala sibili ngeke bazenge bayefunda bebelamathuba. Kodwa kulabantu abangabali kunjalo mfundisi ukuthi khona kuqakatheke kangakanani ukuthi abantu basifundele iBhayibheli ukuze bangabahliswa. Siyabonga mfundisi. Yikho umpostoli Paul ngesikhathi sakhe wayekhuluma ekhaya lamaKristu aseBereya laseThesalonika. Wathi laba beBereya babehlakaniphile. Ngakho ngoba wayesithi nxa efundisa bona babebhala phansi balalele akukhulumayo sibili, kodwa-ke sebekodwa ngemakhaya babesiyahlola embhalweni ukuthi kunjalo yini. Kunjalo namhlanje kuqakathekile ukuthi intshumayelo izifundo zonke esizitholayo sibhale phansi, then sibe lethuba sizinike amathuba ukuthi sikhangele ukuthi kunjalo yini eBhayibhelini. iBhayibheli singalikhulumeli, silivumele lizikhulumelelo langokwane. Omunye uyakubeka ukuthi xa ufuna ukuba kwazi izihlobo zomuntu, hamba uzwana yenze into enhle njengomtshado. Uzananzelela ukuthi umuntu wenza into enhle abantu bonke bayabuya. Mina ngumalumake, mina ngubabakazi wakhe, mina ngumzawakhe. So-ke amavesi eBhayibheli wonke anjalo mfundisi wami. Kakula vesi ezimeleyo. iBhayibheli liyasichasisa lona lodwa ngokwalo. So-ke ukuze sithole iqiniso sibili kuhle ukuthi sikhangele ukuthi iBhayibheli lisho njalo njengoba-ke kubekwa umfundisi nomjumayeli. Umfundisi ngayebala sizihlolele eBhayibhelini kunjalo. Umfundisi Sophie sesiba ukuthi sigcine ungathini utshoni kuwela kimi khona ke sikukhulumayo ngembali. Umfundisi usike uthe imbali yaziphinde khona kokwenza kungasenza lathi kumele sizibalele silimuke sazi ukuthi iBhayibheli ithini. Siyabona esinjebeleni bathona impethu ingena ngenqindi. Ungananzelela indlela usathanayiza ngayo lapha yiyo indlela futhi abuya ngayo ezimpilweni zethu. Nxa ukhangela lapha uyabe lokhu ehlasela kahlaseli kawani ahlabuye kawani ungena mbijana waqalisa ngokungenisa amanga amalutshwana ebandleni. Nxa sifika lapha kucilongo lesine wayesenyathezele phansi amaqiniso wonke ngokuthatha indawo kaJesu efaka abaphristi abangabali. So zananzela ukuthi lasezimpilweni zethu kwesikhathi uSathane uya ngendlela ezicatshileyo. Uyananzelela uSathane bakuhlakaniphile, uyananzelela izinto esizithandayo njengabantu. Abesethi ngokufika kahle akufakele into ezahlukene zokuthi ubone lapha sengiphambukile endleleni kaNkulunkulu. Abanye bathi uJesu angabhekwa umzila omhlophe, uSathane uyabhekwa ikhrimu khona eceleni. Ukuthi umuntu singaboni sisibuhle ngeke ehlukanise. So lapha kumele siqaphele ukuthi singavumi ukuthatha inyathelo elilodwa esonweni. Lalo ngibona ngathi into encane engasoze yenze umahluko empilweni. Ngoba into yona encane iyakhula kube lokhu kuzalana. Kuyeze sengizibona sengiphakathi ngicile phakathi kwesono. So uSathane lapha yindlela asebenza ngayo. Ungena mbijana ngena ebandleni azaphele senyathezele amaqiniso kaNkulunkulu. So qaphela ukuthi uSathane angaze akungena ngendlela ezicatshileyo ngoba impilo ingena ngenqindi. Abantu abaphakathi kwezinye izinto namhlanje baqalisa mhlawumbe ukuthi ngiyenza ngeke kumbe hayi lokhu vele ngokuyinto okuncane, kodwa umuntu wawenza wawukholisa wawulokhu ukuqhela khathesi omunye sesefike ukuphuma phakathi kwabo ngoba uSathane semgqilazile. Kodwa sikubonga ukuthi uJesu ulamandla ukuthi akukhiphe khonapho ungavuma ukuzinikela. Siyabonga. Ayike balaleli siyabonga bakwethu ukuthi sithuke indaba yamathilongo amangami lesithathu lesine yamathilongo lesithathu lesine. Namhlanje siyaqhubekela phambili lokho esixoxa ngala mathilongo. Sithande incwadi kaSamuel ile ndaba ezinhle uthe umfundisi imbali yaziphinda baphinda bathi abafundisi uSathane ungena kancane kahle faka isawude eliningi afake umthwalo kodwa uzazibona usuphakathi kohlupho olumangalisayo. Ngilethemba lokuthi sisiyakhutha incwadi kaSamuel nawe uzabe usuyithanda, usuyizwisisa, usuyichasisa kahle. Asidibane njalo kuvikelizayo sikhangela incwadi kaSamuel sahluke silandelayo ngesika-9 sindawonye. Inkosi ibe lomusa, inkosi ibe lathi sidibane njalo endaweni efana nayo ngesikhathi esifana nayo. Siyabonga.